Dobar dan, ljudi i parkoraši. Danas igramo igru o parkouru koja se zove Mirror's Edge Catalyst. Sada smo izašli iz zatvora u kojem smo bili od prošle igre, koju ja nisam igrao. Ali uglavnom što u igri radimo je trčimo. Skačemo. Je. Vrlo lijepo. Što mene upali? Bože, jesu agresivni. Vidite ljudi, ovo je policijska agresivnost. Nemojte se ovako ponašati. Baš. Nije lijepo to se prema ljudima. No, je moj prijatelj. I ovo je njegov runner. I sad ću ja, mislim barem trčati s njime. Ajme meni, koji vrag. Ajme meni, koji vrag. Koji vrag. Ajme meni. Znam poklati robot. Makni mi, možda ako mi maknu od drugog ruke, možemo se sve popraviti. Može tako. Ne znam je. Da. I mislio sam. Oh shit. Ja mislim da bi oni sad trebali početi loviti. Da. Ok, samo moram dočeti. Aj, vidite. Bum. Onda. Uglavnom, Fit je već stara. Ima oko 20 ljudi. Nije baš stara, sad. Ova igra prav dobra. Barem kako ja znam. Ajoj. Ok, neće njega biti teško izlemati. Sad ćete vidjeti kako ću izlemati ovog glupana. Ja! Da. Ui! Zabavno je ovo igrati. Parkour je zabavan u svakoj igri. Barem nekima. Boom! Idemo. Ok, da vidimo. Ok. Meni je ovo tako teško. Ok, sad je to ovaj skok. Skokić. I možete uoranati, što ja nisam uspio. Jer mi nije ništa napravio. Tako vidite. Bum. Na pipe. Ali, samo da kažem, ova igra ima ozbiljnu brutalnost policije. Policija, što da kažemo policiji, stvarno je zla. Kao što vidite,
Da. Ja sam izbjeglica. Sad iz zatvora barem. Ali ko mi je kriv? Ja sam... A tehnički nisam izbježao. Ja sam izvršio što sam trebao i onda su me oni pustili. Ali, koga briga. Ja sam samo otkinuo ono. Evo, samo kažem, ovo nije teško, barem njih ne. Oni se uopće ne zna tući. To mi pravi. Ajme meni. Ajde čepi. Ajde čepi lupanja, samo želim šetat. Okej, idemo. Igra nekad može biti samo teška. Nije. Inače nije teška. Ajme meni. Ali nekad je strašna ko vrag. Nadam se da će mi vratiti staru robu. Ne moram šetat, volimo. Nadam se da mi je sačuvao robu iz prošle igre. Vidio sam kako sam prije izgledao. Jes noob. Takvi noobovi. Ne znam se boriti. O, sad je to. Znaš kako oni dođu ovdje? Double. Idemo ljudi. Ajmo barem napraviti prvu misiju. Evo, digni se kupat. Kao što vidite, glupa ko stup, nije se htjela dignut. I to vas nekad može se dogoditi. Se ona ne želi dignut. Da. Nekad je stvarno baš glupa ko stup. Ali ona je lik iz igrice i onda svi kažu a nemoj kriviti njog, gdje sebe zato što zgrađa, nje. Ali nekad ljudi stvarno morate igricu. Ma čepi, nema ih nigdje. Govori, ajme meni ima ih svugdje, nisu. Vidio sam boj troje. Evo. Je. Super cool, ljudi. Sete. Ljudi, ovo je vjerovatno najgora stvar koju se ne. Oni kažu da ne moraš se boriti novim tipovima. Tako će izbjeći zapravo borbu. Ja ću uvijek ići na borbu. Ono, bez da ne idem. What? Kako sam se tu popao? Uiii. Kajf je? Parkour. Či. Bum. A nema briga što ti kažeš. Da, to nije teško. Haha. Čuš, piju.
tako glupo, tako glupo izgleda. Ne znam zašto u igri, ali gledao sam prije. Oni ako ih napadnete sa rukom, oni će vam uhvatiti ruku. Ako ih napadnete s nogom, neće vam uzeti nogu. Neće vas sa nogom, neće vam probati uzeti nogu i onda baciti. Što od meni malo glupo. Shit. Boom. Mislim da niko nije dobar ko Fake. A možda neki ljudi. Najbolja. Ali da, nakon svega što u igri vidite da ona zapravo radi. Shvatit ćete da ona je jedan od najboljih. Ona koji postoje. Jer stvarno ljudi, ona je prav dobra. Jer ja sam igrao igru. Prije, završio sam čak igru. Ona stvarno radi neke prav dobre stvari. Bez da umre, kao ovo sad. To nije bilo teško. Stvarno. Baš to moram reći. Kada padnem s nečega. Kako je skočija. New unit. Ne želim vam reći što je to. Je to surprise. Ali vidjet ćete sami. Hoću reći da je dosta jak. I da bi ako igrate ovu igru, znate ko je to. I da ga se uvijek trebate paziti. Ne samo padne dolje. Stvarno, nije i pad dolje. Razočarenje. Razočarenje. Malo su glupe te skale. Hajde sti, šta ti hoćeš? Jes noob. Takav noob. U kombatu barem. Samo ne želim da vi vidite taj special unit. Zato što je special unit stvarno ono baš vas želi ubiti. I evo ga. Shit. Evo tog special unita.